Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan nga Aileen. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naglading ita, idi saan ko anagunod ti kayat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Aileen. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Dandani akon makaluto, Aileen. Isagana mon dagiti plato ken kutsara nga itugot ta amapan mang balon ka dagiti agraap. Wan nanang, mano ka di tinagraap? Sa nga pulo na. Pati ka din ni Jovert, nanang? Wan, apay ayan ni Jovert. Sumuro takmat ngarot kada kayo amamalon. Katwan tadyak maawit amin dagitoy. Urayam to idan amakapangan, taiyawid mo matlaang dagiti na usar. Agbati akton ijay, ta isupay jay maitulong ko. Da kayon di mangyawit ka dagiti nanganan. Ta siyak agbati at tumulong. Ay agtal na ka man, puro lalaki ti adda ijay. Man ano kumangay, nanang? Adamot ijay ni tatang? Ay saan? Basta umuna kanton nga agawid. Taaramidom kit di dagiti assignment mo. Nagwayaan pa'y matinton bigat apa nagaramid ko iti assignment ko. Aileen, saan anatangkan ti ulong? Noan niya ti imbaga, iso ti masuro. At di sabaw, manong Jovert. Mangala ka, saan ka nga agbabain, ha? Winading ko, saan na masapula pagsirbyan na. Mangalak tulatan. Kunak ngamin lumabain ka ang mangala. Apay kumamabainak ngay. Wan tadak amang kitkita kan ka. Si kakit dimot nga ubing. Awan lati di mo may bagbaga. Apay kumamabainak kan ka. Kat tinangdanan dakma ita makiraap. Di manganak amangan. Tapno napigsak ng trabaho. Saan ako nga ubing manong Jovert? Anyang nga rod? Balasang ako nga. Katno kinsi lang titawan mo. Teenager mo ten ti kinsi. O di balasangan. Aya. Yawid mo, magkita na ka na, Aileen. Tantang, awan mo't aramida ti jibalay. Madamdama akton nga agawin. Kaduak ni nanang nga agsak ka. Saanan? Kabalan ni nanang munday jay. Numabot ti bunubon, siyak kung timang tulong kenkwa nang agsak ka. Sigin tatang, kaya't kumat nga ruti agsak ka. Anya nga iti aramida ti jibalay, agmulmulagat nga may maysa. Naidumduma ka mga ubing. Tidaduma dita. Tida kaya't atulungan tinaganak da iti talong. Uy ata sa anak mo ten nga ubing tatang. Balasang akmat dun. Nakamu ka nga ron. Siguradaw, akayat mo tagsak ka. Uy tatang. O sige, mapana kon iti ayan ni nanang. Apay nga da ka ditoy, dimot kunak nga agawid kan. Imbaga nga rod ni tatang at tulungan kayo kano. Ang mga numaabot da iti bunubon, ala nga rod, tulungan na kon. Sige nanang. Matanawak ni Manong Jovert manipod diti pagsaksakan niya. Talaga akras ko launay ni Manong Jovert. Nanang? Amoyo ka din umanon titawan ni Manong Jovert? Ay na, dakkel daytan idiin niya nakka. Kanalpas na pa yan ti eskwela na. Damag ko nga abroad. Urayin nan salaan ka no ti visa na. Ha? Abroad ko na yun, nanang? Daytamot ti damag ko. Apay ka di adam-damagam no mano ti taon na. Awan, nadamag ko lang, nanang. Abel, saan ka di akaarubam da Manong Jovert? Uwan, apay ka di. Mabalin ka di nga da paitit ko kan ka? Itad mo kan kwa na. Anyang ngamin day ta. Apay asan na si katimangtad. Mabainak nga rod. Anyang ngamin aya day ta. Surat ko kan kwa na. Si katimang surat kan kwa na. Anyang ay ti ibagam. Ibagak ti mariklik na kan kwa na Sakbay nga aga bro. Anya? Ha? Lakayin day jay amay dilig kan ka. Nagadumot ti kapadadam. Apay ngay supay.
Basta, iso di crush ko. Dakal ti pa nag-crush ko kan kuana. Diya kayat. Sikan na timangtad kan kuana. Anya ka mo dun? Saan mo akayat? Saan tan nga kayo? Saan ka napampansinan? Anya? Ne, apay ngay akasta. O sige, panawan kan. Di na kun as-asit kan ha? Saan kan akayat agayam? Ha? Kakan. Mabit lang, Aileen. Sige, itad kong ti papaitad mo. Anya? Sinurata mo ni Manong Jover? Wandalya. Nagturad kan anang surat kan kuana? Kasano? Nadamag ni nanang ko nga agab-abroad ka no. Kasladyak ka ba ulan na panunutin ang jakton makita iti mabayag. Apay nga minakastoy tirik nakpan kuana. Ay sus, amangan no day tanti ibagbagada Papi love. Siguro basta naragsakak no makitkita ka kanayon ni Manong Jover. O anya, naitid mong tisurat ko ka ni Manong Jover. Wen. Oh, adto'y ti subalit na. Yes, ato subalit na. Mabalin ka di abasa akmat. Anya ti subalit na. Diyan niya ka po. Para kanyak lang daytoy. Siyak lang timang basa. Sige. Ngam mabalin ka di. Naibagamot kanyak no anya ti linaon day ta surat. Depende. Ha? Anya depende. Numayat ti linaon daytoy asurat. Ibagakan ka. Ngam numadi. Saan ko nga ibagbaga? Anya? Nakaawid akmat langan. Sumurag ako na dagos iti kwarto. Tabasahak daytoy asurat. Aday ta. Lukatak ti surat tabasahak. Dear Ading Aileen. Ubing katay. Saan kuma at may papan iti ayat ti asikasuan. Tikit di panagadal mo ti asikasuan. Iti kasta, maadaan kanto iti nasaya at masakbayan. Agbaliw tumatlaang day ta marikrik nam kanya, ading ko. Iso ati may balakad ko, agadal ka. Ken kayat kumat, nagpakatakan ka. Ag-flight ako ni Inton Rabii para itinasaysaya at masakbayat. To'y manong mo, Jobert. Manong Jobert. Apay ngay apanawan nag. Kasladyak ka ba wala na di ka makita? Kailiw kanto langit di. Orayag ti pa nagsublim. Kumusta ngay, Aileen? Mabalin ka di amaamuan ti linaon ti surat ni Manong Jobert? Imposible asan mo nga amo nag-flight tan idirabi Amok. Ngam ti linaon ti surat na ti kayat ko amaamuan. Ubingak pa'y ka no? Isong agadalak pa'y. Ha? Katapay nga ron ngay nga agliday ka. Kasano? Saan kunto na makita ni Manong Jobert? San na bale? Adaak mo tagayim mo. Ado kami agagayim mo. Wan, ngam sa balilata ni Manong Jobert. Aileen, saan ka nga agliday? Ipasnak mo kit di ti panagadal mo. Saan ka di akas tatibilin na kan ka? Wan, ngam kasano nga ipasnak ko. Katawa mo ton inspirasyon ko. Basta, ipasnak mo ti agadal. Masapul ang makalpas ka. Tapniin to nagawid. Di, adama ko na analpas mo. Sige, ikarigatak mo ti makaadal, Delia. Adda kami mo't agagayam mo. Saan ka amadanagan? Takanayon da ka aliw-liwaan. Adda madmadlaw ko kan ka, Aileen. Kanayon mo't tan amalmalday kan. Kaslawan gaganay gayam. Di ka pa yan unay mangmangan. Kimutong kan. Adda ka di problema. Nanang, nung ito ibagak kada kayo. Sandak nga ta ang kaungat. Apay kumaakaungat ka ngay. Apay,
Adda ka di basol ang naaramid mo, anak ko? Saan ko mat nga tapakabasulan dito yung marikriknak, nanang? Anya nga minday ta marikrik nam aya. Di marikriknak para ka ni Manong Jovert. Itata nag-approve din. Kaslamat sa anak kong anaragsak, nanang. Maawata kun no apay asang kadamag mo ini. Anya lakit din ayat ti anak ko. Taamunan ti agayat. Kano nagubingan ka pailaang. Diyak man mo, nanang. Naapi akas to'y tiriknak ka ni Manong Jovert. Italaang day ta anak ko. Saan ka pa'y asigurado iti day tarik nam? Ado pa'y ti pagdalanan. Agbaliw pa'y day tarik nam. Saan ngamin nga iso ti pampanunutam Sursurwam tagbalin anaragsak, iti din na dagiti mangipatpatigkan ka. Nanang. Tikit di pa nagadal mo ti asikaswam. No talaga nga agayat ka kini Jovert, ilepas mo ti panagadal mo, taag-abroad ka mat. Sige, nanang. Maramidag ti bilin nyo. Sursurwag tagbalin anaragsak. Aggraduar tayo matlangan iti high school, Aileen. Sa dino ti pag-enrolla mi ti college, tayo sumat ti pag-enrolla. Saan ko pa'y nga mo, Abel? Ngam ko nam akayat mo mati ag-enroll iti pag-enrolla, agkuyog tanto nga rod. Iti kasta, adakat ka doak. Kita lang agpaisuan niya. Nagbiit ti panawan. Kat maragsa kanak nga aggraduar. Kaputa agpadata nga damaawat na apang madayaw. Gapo, taimpas nagtatinagadal, Abel. Kabaalan tamot gayam, basta laki di ipas nagta. Kan, nagtintinulong taan nag-review. Nakadesisyon kan, no sa dino ti pag-enrolla, may lane. Uwan, tatang. Agpata kami ka ni Abel iti pag-enrollan. Basta lalaingon ti agadalan, anak, ha? Ikarkarigatan ka apagadalan. Agyaman nagtatang. Wen, ikarik nga agadalak anasayaan. Iti kasta, makatulong aktumat kada kayo. Umanayan na pakaragsa ka, anak ko. No makalpas ka iti panagadal mo. Agyaman iti pamatagyo kanya ka anak yo, tatang. Intun saan kayo intun ang makabaol. Siyak tumat ti makam mo kada kayo. Api akas jay, Abel. Agpada tamat ang nag-review. Api anangat nga to tinaalam iti quiz tayo. Sika talaga. Di mo kaya ti agpaabak. Natsamba lang siguro. Sana bala Better luck next time. Okay. Ngam gaputan nangat nga to tinaalam, ag-blowout ka. Sikati agilibre kanya kiti merienda. Anya? Quiz lang dayjay. Ngam ag-blowout ako? Saan mo kaya? Kayat ko Basta sika. Apay kit dinasaan. Amumat, nga amin na kayat mo, tungpalag. Basta lakit di kabalak. Mabanta nga roden, tani. Mabisina kon. Oh my God! Nay, apay ngay guyod nak. Maragsakan na para ken kanak ko. Maragsakan na kiti paligim. Nakalpas ka iti panagadal mo. At dapayan napinta sa trabaho. Ket ita, natulagan ti kasaryo ko ni Abel. Maragsakan ko na yu, tatang. Ngam agluluha kayo, Mike. Makasangit na ngamin amang panunod. Natulagan ti kasaryo ko ni Abel. Pumanaw kanton dito'y balay. Ket sumurot kan ni Abel. Sa anak mat ama po kaw, tatang. Kanayon kayong tulata sa rungkaran ka ni nanang. Saan kayo abay-bayan? Ay, sa bagay, naragsak kami ni Abel di pakiasawaam. Malaksin nga mamumay. Amok adi na kan tulukwen. Gaputan na singput ni Abel. Uwan, tatang. Kan amo kung ti ugali na. Nakadkadwak iti mano atawan. Kan katulungak matan iti amin na banag. Awanan ti kindawag iti Diyos, anak ko.
Gaputa na tungpalan ti arapaap ko ang makalpas ka. Ken makabiro ka iti napintas at trabaho. Jovert, Eileen, anya ti masapul mo? di na ka di pa unagan. Sige, umunag ka. Manong Jovert, anya ti masapul mo? Kunakon ka tabalasan kan. Amom ka di. Iti pa naglabas ti mano atawan. San ka apulos anapukaw iti panunot ko. Nagawidak, tapat check asaan kan nga ubing akasla iti. Numanugot ka, agkalaysatan. Ha? Pasensya kan, Manong Jovert. Ngam natulagan ti kalay sami ka ni Abel. Nagbaliwan ti marikrik na, akas iti ko nam idi. Ni Abel ti ayayat at itan. Ni Abel akaroba mi? Tinangted idi iti surat kanyak. Wen, nabayag mat gaya man nga adda pa naggusto na kanya. Ngam saan ko laang anarik na? Gaputas si kapay laang idi ti ayan ti imatang ko. Malidayanak, Eileen. Ngem maragsakan aklata parakan ka. Tanakabirok kagaya man iti lalaki, ama ikarikan ka. Iti pan nakakitak manen kini Jobert, napanaknakak anapukawan day di marikriknak parakan kwa na, Mr. Lonely. Ni Abel itan ti ayatek. Nagkalaysa kami nga rod, kat makunak anagasatak anakiasawa kini Abel. Tuy pagayam mo, Eileen. Agyaman pagayam Eileen, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, awan makaibaga iti gasat tayo. Ngem adda kada tayo amang aramid, wenno mang bukal, iti nasayaat, agasat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad, itinagan nga Eileen, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan nga Arman, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agayatak launay iti addaanan iti asawa, naragsakak, no kasta nga isu tikat kadwa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Arman, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. When Vilma? Adamat tulbak mo iti dagos ko. Isu amapan kalatay jay. Okay. I love you. Bye. Oh, Arman. Nakaisa mo ka nakisarita iti cellphone mo, ah. Ti ka di manan karelasyon mo nga daan asawa ti nakasarita? When? Kaano ayam amom kanyak day a girlfriend mo? Madanong tulat ha? Ay, wan gayam. Kasangay ko intong bigat. Umay kayong tuwa, kan isurot mo ti girlfriend mo. Takayat ko ama-am-am mo. O sige, isurot ko to. Nasayaat. Kayat ko makita, kan maam-am mo ti karelasyon mo. Ala, mangandan Vilma. Inlutuan kay tinaimas asidain. Kasta ti kayat ko kan ka, tailutuan na. Ngam ije banay, syaklat na ti tagaluto. Lada ka dito'y dagos ko, agbalin ka as senyorita. Ket siyak ti katulong mo. Amin nakasapulam, yawat ko.
Nagsorte akmatan, kanamam mo, kan nakarelasyon ka? Naragsakak. Gaputad da ka manin ita itisibay ko. Agyaman ak, tanamam mo ka iti Facebook. Katno di ka mat nga minagsardeng nga ag-message ka niya. Aging ka nagkita ta iti personal. Ad-ada na pintas ka iti personal. Iso adi kan pinaluspusan pa'y. Ay ayatan ka, Arman. Ad-ada pa iti panagayat ko kan kangam ti asawa. Ay ayatan ka mat, Vilma. Lumabalin la ko mga agawin kay ti asawang. Yan pampanunutak lang amin dagiti anak mo. Di kagdanag. Sikat ay ayatan. Uray agigyan kami iti asawak iti may sabubong. Sikalat tatilinaon ti puso. Naragsakak iti daytang imbagam. Wala, manganta. Kalpasan na. Kumwarta. Mapantay jay dagus ti gayam ko. Ta birthday na ita. Isurot na. Wen yamam mo ka girlfriend ko. Saanan? Ang mga noad na makamam mo kanyak ijay. Kat idanon dakin nila kay kung nga da relasyon tan. Di kagdanag. Saan da ka nga mo ijay? Wala, mangantan. Sige. Ramanak man day ta si daan alinuto. Agtugaw kabit dito ya. Taynak mangala iti inuman tangarak. O sige, di kagbaybayag ha. Mabainak. Siyak tikit kitaan dagiti tattao dito eh. Napintas ka ngamin. Iso atalyawan da ka dagiti tao. Mababainak, Arman. Ala, aguray kabit ha. Ken ayabak tay gayem ko. Tayam amo ka kenkwana. Saanan? Nakababain. Ala, taynak mangala iti red wine. Umay ka, Joanne. Yam amo ka kini Vilma. Aday jay, nakatugaw. Pururayan na. Isugayam dayjay ti karelasyon mo. Nga adda asawa na. Shh! Di mo ibalik sanpay. Napintas mo't ket di. Iso asaan ka mababalaw no apay ana in love ka kankwana. Ay kat ala, tangay kasangay ko. Saan ka akontraan? Ala, umay ka. Mapantangarod iti ayan na. Mangala ka iti red wine apag sangwan tayo. Tamangala ak iti taraon. O sige. Vilma, iso ni Joanne. Tigayam kong hagkasangay. Hello? Vilma gayam tinagan mo. Napintas ka. Agyaman na. Happy birthday. Thank you. Ala, tangay kasangay ko. Ag-enjoy tayo. Ado ti sagana. Mangan tayo lang ta. Uminom tayo. Ado ti ara. O sige, nagado ti sagana ma. Wana, maminsan lang iti makatawon dayto. Iso sige, ag-enjoy tayo. Vilma, di kagbabain. Kano agawid kayo, ag-take out kayon to. Ado ti taraon analuto. Saan kami nga ag-take out? Nakababain man. Saan man? Ado ti makan. Iso nga ag-take out kayon to. Nangrunakan ka, Vilma. Mangyawid ka, iti para kadagiti anak mo. Amo nga. Well, best friend ko ni Arman. Kat saan alimod kanyak ti relasyon nyo. Arman. Okay lang, Vilma. Awan pagtanagap. O ala, uminom tayo. Ag-enjoy tayo. At itiyawid mo, Vilma, para iti pamilya. Nagadumatan. Okay lang day ta, Vilma. Ala, siya kung timang bitbit. Agyaman na, Joanne. Alang araw din, Joanne. Ang kamin. Nakapanaw amin ang dagiti sangailim. Okay, in kayo nga rodan. Di ka maladaw iji office intun bigat, ha? Ariglado. Vilma, agpagayam tan manipod ita. Awagan na to, apaman ang makasangpot ka. Okay? Okay. O sige, awagan kanto. Oh, kasana. Itulod ka ni Di paradaan nyo. Sige, tayawid ko dito inted ni Joanne asidaan. Nagadumat nga min. Mabalin ka di ayawid mo. Katagsubli ka. Kasladyak kaya ti may sinakan ka. Unay kan ay. Amumad nga adaan na kong asikaswa. Alangarot,
Itulod ka ni di paradaan nyo. Saanan? Ingkamatan iti paradaan nyo. Agkita tantulangan iti sumaruno. Sige nga, Rod. Inagkanak ito eh. Anya ko, ma. Sige nga, Rod. Ingka ni di paradaan nyo. Arman, adda sa nga ilim. Agur-uray ijalabi. Ingka sanguan. Sino? Lalaki. Nata Arman. Nga mas simple lang ti panagkawkawas na. Sino nga data? Awan mo ti ambok nga umay asa nga ilik ita. Ingkakit di kasarita. Taamangan lumatagtakanan nga agur-uray ijalabi. Sige, Gina. Mapanag ijay labi. Siyak ni Ben. Ti asawa ni Vilma. Amok, anabayagan nga adda ka relasyon ti asawa. Iswa nagpalpaliiwag. Aging gaan amuak. Adito iti pagtrabtrabawang. Pare, numabalin ko ma. Adaywa mo ti asawak. Naragsak kami nga agasawa. Idi awan pa'y relasyon nyo. Katjak kaya't amadadali ti pamilya. Iso nga agpakpakaasyak. Ano mabalin ko ma. Adaywa mo ti asawak. Katpatsak. Masarakam to ti babae. Nga ayatam kan ipatag mo. Pangasim pare. Saan mo kuma adadaalan ti pamilyak? Apay Arman, di ka magtan matimtimag, sipod pimanaw tay sa ilim. Asino ka di dayjay? Ti asawa ni Vilma. Ha? Kinasarita nak. Aliklikak ka nun ti asawa na. Anya ti orasan. Gamjak pa'y lahang makaturog. Pampanunutak ni Vilma. Kasladyak ka ba alam ti mangisinakan ko na? Manong aldaw ajak nakitkita. Vilma? Arman. Vilma? Adda tulbak ko dito'y dagos mo. Iso anak kastra kaklagtan. Rabiin ngam imay ka. Arman. Vilma, kailiw kan. Diyak ka ba ilan ang mapukaw kay tibiyag ko, Arman? Ay ayatan ka unay. Uray siyak, Vilma. Diyak ka ba ilan ang mapukaw kay tibiyag ko? Vilma. Oops. Gusto dahi ta na panangarakop mo kanya. Mabisina. Diyak pa'y nang rabi. Nukasta. Mapantay di kusina. Tagsango tamangan. Namin. Uray siyak. Diyak pa'y nang rabi. Gaputawan ka kasangok. Kat bayat ipanangan ka. Adda kayat ko nga ibagakan ka. Nukasta. Kinasaritam ti asawam. Wan. Imbagak asaan kon nga ayatan. Nga urayan niya pa'y tararamidan na. Talaga adya kon ay ayatan. Gaputa si kati ay ayatan. Vilma. Imbagak adyak talikodan dagiti anak ni. Agawid aklatay di balay para kadagiti uping. Anya ti kunana. Madlaw ko anasaktan. Gaputa saan umatagtagali. Ngam awan mabalin na. Impakaawat ko kenkwana. Asaan matlaang anaragsak ti relasyon mi nga agasawa. No isulaang ti agay ayat. Vilma. Impalubos na ti relasyon ta. Basta saan ko kanu ida apang panawan. Ipagpagapok kadagiti uping. Agsapa mat kaya men. Umay kan, tagar mo sartan. Nakasaganan di lamisaan. Ha? Nagluto ka gaya may termosar. Wan, iso nga umay kan. Amangan numalado ka iti trabaho. Saan ako nasumra kita? Gaputa ka duwa ka. Naskan asumrat ka. Di mo sayangan ti aldaw mo iti trabaho. O alakit yan.
Bumangon ka ditan, ta agar mo sar. Vilma, okay ka dilanggan ka. Asak ti inlutuam iti armosal. Imbes adag iti anak mo. Awan pagdanagam kadagiti anak ko. Tada ti amada mga sikaso kadakwada. Alakit din. Umay kan, ta agar mo sar. Agyaman na, tapinat kam ti awis kung agkita ta iti day ti a restaurant, Vilma. Ada ka dinaskan nga ibagam, Joan. Amom, panagkunak kat saan ka adakas a tao. Nga oray kaskasano, kat adaan ka itinasayaan a panagpuspuso. Really? Ha? Kaya't kalaang apalagipan, Vilma. Ngamin, addaan kan iti asawa kan anak. Kat saan anain kalintegan ti relasyon nyo kan ni Arman. Agbasbasol kayo laeng. Kinapudno na. Nakasaritak ti asawam. Anya? Kasano anaam-amom ti asawa? Sinapol ko ti balayo. Kat nasayaan, tanilakay mo tinadanon ko. Anya? Juan, nagsarita kami. Kat nasa una, as ipapalubos iti relasyon nyo kani Arman. Nga siya nakiti asawam. Kang runaan dagiti anak mo. Masaknan ka kadi iti pamilya. Wano masaknan ka kini Arman. Juan, masaknanak mat ka ni Arman, gaputa best friend ko. Sipod na awat ka nagtrabaho iti opisina, ison tinagbalin apagayam ko. Saan nga tanga agayat ka kankwan? Agayatak man wano saan ka ni Arman, saan mon apakasaknaran dayta. Tinapatag, urnusam ti pamilya. Idiretsum langan ti kayat mga ibaga, Joan. Vilma, addaan kan iti asawa. Lipata mo ti panagayat mo kan ni Arman. Di mo dadaulan ti sigod a naragsak a pamilyam. Anya? Vilma, ubing pay dagiti anak mo. Anyan tulangan ti sawandakan ka. Nugulgulibam ti amada. Amangan no maimula iti panunot dati aramid mo. Kat guraan, kan kadurman da kanto. Oh. No danggam dagito nga imbaga, nasaya at launay. Ngam no saan? Adalatakan ka. Joan. Likli ka mo ni Arman. Gaputa addaan kan iti pamilya. Naragsak ka ita. Ngam no di mo pa'y laliklikan ni Arman. Amangan no agbabawi kanto, iti mabalin nga ibunga daytoy, apan nakirelasyon mo iti sabali a lalaki. Juan Arman, kasta tinasaok ka ni Vilma, iti panagsarak mo iti restaurant. Nagkita kayo gayam. Isumot lagayam adi kasimrak iti aldaw iti opisina. Umawawag ak iti cellphone mo, ngam di ka makontak. Nagdanagak, nga mga no anya tinapasamakin ka. Arman, amom ka di, no apay anak ibiyangak iti daytoy relasyon mo. Gaputa na patag ka kanyak. Diyak kayat nga damadadaal a pamilya, gapu iti biddot nga aramid mo. Joan. Pudno, ay ayatom ni Vilma, gaputa na pintas. Ngam saan kanto ang naragsak? Naragsak ka man ita. Ngam amangan no iti udi na, kat sagrapom to ti ibunga na. Anya? Arman, pangaasim, likli ka mo ni Vilma. No kasapulan nga umadayo ka, tapno saan mo ang makita, aramidam ko ma. Para iti pagsayaatan, kan pagsayaatan ti pamilya ni Vilma. Flowers for you, Joan. Ha? Naggapon tayo ta sabong Carla. May saan na taon alalaki. Inawagan na, tapno sabot at litarwar. Kat ente na ito asapong para kay ka. Asino? Day German nakatakdar ang nakatalikod iti lobby. Ha? Ni Arman? Manumatan abulan tinampalabas. Sipod nagikat diti opisina. O aday tan,
Umayon dito'y ayan ta. Italaman na makita ka iti personal, Joan. Kanayon tamot nga video call Awan kas iti personal a makita ka. O anya, nakapag-move on kan ni Vilma? Di munda ka matin tinapalabas. Manumot na bulan tinapalabas. Ket, wen, nakaamiris ako. Saan gayam ani Vilma ti para kanya? No di ket sika. Ha? Yes! Ha? Oh, nangag mo? Kiss ka no? Agpaaga ka kadi kanya. Saan pa Ngamin, awan mo tiga po na. Adda, gaputa ay ayaten ka. Ha? Si kagayam ta ay ayatek, Joan. Saan ani Vilma? Naibawing ti panagayat ko kini Joan, Mr. Lonely. Gaputa na amiris ko nga isugayam ti rumbeng nga ayatek. Ket ita, naragsak kami. Ket umadanin ti kalnay sami. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Arman. Arman pagayam ko agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Agbalin nga adal daytoy kadagiti dumdumngeg. Asapulam ti talaga amaikariken ka. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam iti udina. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Arman. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Computer recording technician Leonard Ributaso ken musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinaga na Megan. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Uray anya pa'y tinaaramidan ti maysa nga ipatpateg tayo iti biyag. Awan maaramidan tayo no di tumulong metla kadakwada. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Megan dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tatang, nakaawag kayo mat. Kwa. Mangibaga ko may ti kwarta ang balasang ko. Igatang ko kumay ti apunaw. Mano ay ati kasapulan nyo, tatang. Uray 5,000 la kumano mapalain. Sige nga rod, tatang. Inton bigatin nga itod ko. Agyaman na agbalasang ko. Alang nga rod, maturog tayon. Kat masapa ak asumrak inton bigat. Kat kasano ngay nga ti kwarta ngay bagbagak. Kasapulak namin inton bigat. Ti asawak ton ti baunak amang yun, tatang. Sige nga rod anak ko. Kat ulitag pa ti agyaman. Bye-bye! Sige, tatang. Bye! Roy, si kaman laang ti mangipan iti kasapulan ni tatang akwarta. Igatang nakano iti abuno. Imawag ngamin idirabi mangibagbaga iti kwarta. Manuaya ba kahit tauray siya akong timang ted? 5,000 ka no? Ala, idagas ko ijay balay dahin ton madamdama. Agyaman naklakay. Maladawak ngamin iti trabaho. Agdardarasa. Naibagmat na nasabat ka. Adakadwak amangan ita. Napaanak nga rin nagbayad iti bills mi. Jack na lagi. Due date mi gaya man ita. Nasaya at nga rot ata nasambot mo. Ay, awan nga rin manang. Sapay na gadot ipaggastusan ita. Naimbag ka na kayo kinimanong Tawan pa'y anak yo. Anya naimbag. Kinapudno na kaya't kumaten ti maadan iti anak. Ngam anya ngay nga rot kat awan pa'y mo. Aywan.
Kumusta gaya man ni tatang? Inawagan nak idirabi. Indagas ni Roy ti dawdawaten na akwarta. Igatang nakano iti abuno. Anya? Kat no nagdawat mat kanyak. Ngam ti asawak ti binaon ko anang ipan iti kwarta. Amangan mat no kurang, iso adim mawat manan. Siguro. Among bakat, nasabat ko ni tatang ujay ili. At da kakuyog na babae. Sino ang babae? Inyam amuna kanyak. Yen kano tinagan na. Kaayan ayat na kano. Anya? Iti kasjay atawon ni tatang? Makiayan ayat pailaan? Ay, ubing day jay a babae. Kana da pa itsura na. Ay, una yun ni tatang. Saan mat kadi adakes? No mga alamat ni tatang iti kadwa na. Ubing pa'y mat iti 50 taon na. Ang saan nga talo kung day jay a babae? Jay kumamat babae nga seryoso. Ay, ayun gayam. Na istorya ni Lionel kanyak. Dimawat kanumot ni tatang kankwa na iti igatang na iti abuno. Ay, day ta itan tirigat na. Nukukwartaan laang day jay a babae. Bayam, kasauktuman ni tatang. Tatang, anya di ibagbaga ni Roy kanyak nga adda babae yo? Saan ko a babae, anak ko? Tabalo akmetain. Kaayan ayat ko niyen. Unay kayo matan, tatang. Lakay kayon. Agbabae kayo pa lang. Kaayan ayat ko nga rod kunak. Saan ket a babae? Kan sa anak pa alakay? 50 pa ilang titawan ka. Iswa lumakayak pa ilaing. Kat, ay ayatan na kayo mo laang dayjay akaayan ayat yo? Ay kat pirmi balasang ko. Ay ayatin nak unay niyen. Pagkunaan nyo? Kumpurminto pa iti pagsilsilusan na. Kat, day tati pangibasaran nyo nga ay ayatin na kayo? Kat anya kumangay nga raod. Kayat ko amam mo, tatang. Kayat ko akasao ti babae yo. Ay katuan day talagayam. Bayam, taibagak akayat mo akasarita. Ngem ulitak saan ko a babae? Kaayan ayat ko. Naimbaga-bigat mo, ading ko. Kaya't nakano ama-am mo. Siyak ni Megan manang. Inauna nga anak ni tatang ko. Wan, amukon. Imbaga kanyak ni tatang mo. Balasang kakadipay? Balo? Sina? Wanoan niya? Nabakatan ako na balasang. Gapo iti kinapilik idi. Anya ti kinayat mo kini tatang ko, manang? Saan ko matamay baga no anya ti kinayat ko? Basta jak napupuutan anat nagmatan tirik na kenkwana. Amangan mat no kukwarta am laang ni tatang ko. Kano awan mat kukwarta na? Saan aya? Siyak to pa'y ti kaaduan nga aggastos no kas di arumwar kami. Kas na ka di manang. Kat anya ngay nga ti plano yo. Naragsakak matan iti kastoy akasasaad mi kan ni tatang yo. Ngam no kabailan na nga ikalay sa. Dinagsayaat kat kuman. Sige. Bayan nyo nga rod, takasaritak ni tatang. Apay nakaumay ka manang. Anya ti bagam? Ni tatang, adda kaayan ayat na. Anya? Kaayan ayat kunam. Wen, kunak no kukwartaan laang di babae. Ngam saan samot? Pagkunam. Nakasaritak di babae. Kat kasla kayat na paikit di nga agkasardan. Nulakit di kayat ni tatang. Kat, kumanugot ka, nagkasarda. Pangalaan ngay ni tatang iti pangikasar na. Kasanungay, no agila ko itiluti na. Ay sos, day talakit din ti pangilaklakwan na iti dagana. Kasaritam ni tatang Wan, kasaritak to. Jakmat makasao itay, taaddamot jay babae. Nay, rumwar ka man ay. Mapan ko kasao ni tatang. Anya man ang tibagam. Kunak man o nagsarita kayaw. Sabali ti pagsaritaan mi ita. Anya ngay nga raw.
Damagag no kayat na nga ikasar da di a babae. Ikasar? Pangalaan na nga itigastusan da. Day tangarod, ang mga nuington madamdama, aglako iti daga. Ala, ingkangarod kasarita ni tatang mo. Tapno ammom, no anya ti plano na. Wanya, napanagnakamaw nga ayatin nak niyen. Anya ti plano yo, tatang. Ikasaryo niyen. Nagkuna. Lumakayak lang arudan, mangikasarak pa'y laeng. Katno kayat niyan ngagkasar kayo? Uray kayat na, no jak kayat. Kat anya ngay ngarod ti plano yo. Agkabalay kayo latan? Saan Adamot balay na. Adamot balay ko. No kayat na ti umay dito'y balay, ay kat umay. Ngam no agawid, di agawid. Ay unay kayon tatang. Sabay, madiaya. Ala, makaamu kayo manlaangan. Basta saan kayo nga aglako iti dagaa, apang ikasaryo kan kuana. Ay, saan ko nga aramidan dayta? Ket, kumusta nga iti panagsarita yu ni tatang? Ay, awan samot plano ni tatang amang ikasar iti dayjay ayen. Pagkunaam? Di nantupay kayat nga agkabalay na. Mabalin ka no amapan ijay balay na niyen. Ngam agawid mutla ka no ijay balay na. Ay? Ay kat, saan nga rod na in love kan kuana ni tatang Day tamot ti mapaliiw ko kini tatang. Iso abinaybay akon makaamuda mo tan. Ay, nagadumot kan ti tao dito grocery. Jakla ko man nagtuloy. Awan mo't ngaminan amin ijay balay. Ano saklatan at makilin nutlet. Honey, kayat buka di dayto eh? Anya ngamin dayta, honey. Mayat dayto adre. Gatang ta iso inumam. For immune system dayto eh. Honey, tinawag na. Kaya't naasawat. Duwa ti babae ni tatang. O sige, ikarga ko iti basket ka. Asit gakman kat ida, takasaok ni tatang. Tatang! Megan, ada ka ba't gayam dito eh? Asino manan ti kadwayo? Manen, kunam balasang ko. Ay, ako anak. Nagsina kamin kiniin. Isuitan ti kaayan-ayat ko. Iso ni Nancy. Honey, isugayam ti inauna nga anak ko. Naimbag nga agsapa balasang ko. Ay, naimbag mat nga agsapa yo, madam. Tita, kunam kanya kon, iha. Sige, tita. Sige nga rod, taado pa'y tinaskan agatangak. Panawan kayon tatang. Umayak to ijay balayo inton rabi. Ay nasyak ti may babain iti aramidan ni tatang. Apay manan ay habakit. Napulot manan ti ulom. Ay na bannog mula ang dayta nagpalengke. Ala, agi na nakakit din. Ay, sa anak nagpupudot. Aburido akin ni tatang. Apay manan ay Nakitak iti grocery. Sa bali manan ababa iti kadwana. Ay? Ay, bilibag mat ka ni tatang mo Playboy. Kasano, at itsura na uray lumakayan. Ay nasaan anak katawa to'y ibagbagak, Roy? Ay, pasensya ka na bagay. Ay, di ka nga rod agungatan Pagkat katawaan ka laeng. Ay, ngam no maipapan ka ni tatang mo, baybay amon. Ay, mas dawak mat ngamin kadagaji a babae. Panagkitak iti babae, at mabalin na iti biyang. Kat, anya nga iti problema dita. Mayat kidi tapno saan da kwartaan ni tatang mo. Saan nga taang maisarsarak laang ni tatang? Ay, no adda asawa jay babae. Ay, mabalin maisarsarak ni tatang mo Ay, una yan ni tatang. Mapanak manen ijay balay da, takasao. Tatang, anya ka diday tingar aramidan nyo? Baybay anak ka di anak ka. Ragragsakak lang matibagik.
Anya ti kayat mau, agkulkulong aklatan dito'y balay ko, ngagsansanuaw. Asino maninday jay tatang? Amangan no adda asawa na. Balo day jay. Kan isa o tinagparipirip. Ay natatang, kitaan nyo at aramidan nyo. Amangan no inton madamdama. Day tanga aramid nyo ti pakaisagmakan nyo. Di nakpakadanaga, nanakaw. Amaok ti aramiday. Ni, manang yen, si kamot gayam. Anya ti maipaay ko. Mabalin ka di apastar ka na, kading ko. Ay, sige manang, umunad ka. Ala, agtugaw ka manang. Agyaman ak. Ita, anya ti ibagam. Nakiwin naswasak ka ni tatang mo. Tanaamwak nga da sa bali at chicks na. Ngam itala ang anaamwak ang masikugak gayam. Ha? Sana si Mang pati binulan ko. Idi nagpa-check apak. Masikugak mat gayam. Anya? Anya nga ruti kaya't yung mapasamak ita manang. Naskan at akdaran nak ni tatang mo. Pangaasim tatulungan nak. Kabsat mo, dahito inawak. Ay, wala. Bayan nyo manang. Kasaritak ni tatang. Ibagak at akdaran na kayo. At darumbang amaamuan nyo, tatang. Anya day ta anak ko. May papankin niyen. Abay, nagipulong ka. Isumat tinakiwin na swas kanya. Wen atad da sa bali a babae yung. Isu kumamad kay tipilyag. Ngam dinakmat kayatay. Masapul atakderan nyo, tamasikog. Anya? Masikog? Imbaganakan ka? Wen tatang, imay nakisao ijay balay. Ay katuwan itakder ko, tisikog na. Ay, sumardang kayo ngaminan ang agbababae. Kat ipamay sayon ni manang yen. Lakay kayo lang arudan. Di kayo pa'y lagtal na. Wenain, anak ko. Oh, nakaumay ka matmanang. Ay na, adda na si kugan ni tatang. Anya? Madanta iti kabusat? Kasta nga rod, umay ko ibagakan ka ti plano, tapno agtal na kuman ni tatang. Oh, anya day tamanang. Pagkasarun ta ita. Ha? Uray mga ladalaang iti papel na. Kan agsagana tayo iti uray basit laang. Ano santan Datan ti aggastos para kin ni tatang. Ay, naidumdumamat da ito'y Anak ti mang pakasar iti amana. Ay, wan nga rod. Ang tapno agtalnan ni tatang iti kalukwan na. Naganakan ni manang yen, kat naragsak kami amin. Kasla anak kon ti pangibilbilangak iti kabsat ko, gapu iti kinaawampay anak ko. Ket nagtal namat ni tatang ko. Tuy pagayam mo, Megan. Agyaman ak pagayam Megan iti daytoy apakasaritaam. Kasta tinasingpet nga anak. Urayan niya ti pagbasulan tinaganak da, at dadalat ta iti likudan tinaganak da, asidadaan at tumulong. Ala, sapela kumatag tultuloy ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Megan, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ofelia, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Pimatulak iti lalaki, anakisina iti asawa na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ofelia,
Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam? Sinong batam ni Wilson? Wen, Kara. Ay sus, agar-aramid ka. Amumit nga adan asawa kan may sang anak da. Ngam nagsinadan iti asawa na. Sigurado ka nagsinadan iti asawa na? Imposible mat ano saan daan nagsina. Apay nga rod asaan nga agaw-awid. Agpapaw itlatan para iti anak da. Ay, jak amo, Ophelia. Ngam awan pa nagtalik ko iti lalaki asina iti asawa da. Saan asinaan ti babae iti lalaki no nasaya at ti aramid na. Tandaanam dayt na. Nasaya at adakan anak ko. Itay nakapeng or-urayan ni Anton. Anya matanday ta nga Anton. Imbagak lang nga rudan asaan ko akayat. Ngam agsubli-subli. Sangwam latta. Narigat mat no bastusam. Madi timang pabain itipada na a tao anak. Sige nga rod nanang. Kasaok labiit. Ala nga rod. Nakapagsarita kay Thomas siguro no nakaluto akon. Ay, nasayaat nga rod no kasta nanang. Mabisinak nga minan. Ay, napananggayam ni tatang. Kasasauna itay ni Anton. Sige nga rod nanang, mapanak iti ayanda. Adda ka matgayam en balasang kao. Ay kinasarsaritak pailaang ni Anton. Tapno saan ang maburing ang mangururay kan ka. Ala, panawan kayo pa ay tapno makapagsarita kayo anasayaat. Ay, agyaman ak tata. Awan anyaman na barok. Sige. Anton, saan ka di nga imbagakkan ka? Sarda nga mo ti panang pasyar mo kanyak. Taawan ti maganab mo. Sa anak amawan na itinamnama, Ophelia. Aging ka nga awan kaayan-ayat mo. Palubusan nakmat ko mga agaram kan ka. Addan kaayan-ayat ko. Anya? Sino? Ni Wilson. Saan mo nga amam mo? Umay ka di dito eh. Apaspasyarin na ka. Saan? Ije pagtrab-trabahwak ti pagpaspasyaran na. Sigurado ka di anapudnukan ka? Siyempre Sung batakit din no saan anapudno. Iso nga isardeng monti agaram kanyak. Sige nga rod. Agpakada ako na Ophelia. Agyaman aklangan iti panang sangom kanyak. Umay ka, Ophelia. Ijay ti papanan ka. Agpicture ta. Tamayat ti view ijay. O sige. Amom ka di nga itala nga makaumayak dito eh. Talaga? Wan mat. Awan mat ngamin mangipasyar kanya. Sana bale. Itatanda ako ni tibiyag mo. Ipasyar ka. Iti amin akayat mo apagpasyaran. Mabalin ka di nga agpasyar tamat ijabalay? Kayat kaayam-am mo kadag itinagannak ko, Wilson. Sige. Agyaman tauman nugot kaayam-am mo kadag itinagannak ko. Amangan mo't no stricto da. Amangan mo sandak akayat. Apay kumamat asanda ka akayat. Amangan mo adda nagugwapo. Akayat da aparakan ka. Anya? Nanang, tatang, kayat ko ayam-am mo kada kayo ni Wilson. Kaayan-ayat ko. Anya? Addan kaayan-ayat mo? Maragsakan ak amak-am mo kada kayo, nana, tata. Kastamot kan ka, Barok. Napuno ka kadimat laeng iti anak may. Uwan tata. Nasaya at nukasta. Kahit nakasagana ka nga ron amang ikasar iti anak may. Kwa, tatang. Ay, saan asikat ti pagdamdamaga ka? Kwa ngamin tata. Adaim mo na ngayong kasar ko. Adamay sang anak mi. Nagsina kamin. Anya? Aramidem akabit ti anak kaw? Lakay, agparbeng ka.
Ay. Mabalin tayo mo't apagsaritaan anasaya at daytoy. Saan arumbang agungat ka? Ay, sumardang ka, sita. Bayan na ngagsaw. Ala, pumanaw ka dito'y balay kaw. Itamat laeng si kaalalakay. Tatang, pangaasiyo. Saan niyo kumamot abastusan ni Wilson? Ay, agtal na ka, Ophelia. Manipod ita. Potdemon ti relasyon niyo iti day ta alalakay. Ay, anti panunot mo. Amom nga da pamilya na. Nakirelasyon ka kat kankwanan. Sige, Ophelia. Agpakada ako na. Apay akas jayt inaramid yu kan ni Wilson, tatang. Ay ayatak unay ni Wilson. Saan ko maanatang kan ti ulom? Apay, kayat mo ti agbalin akabait. Nagsinadan iti asawa na, tatang. Uray pay. Apay, may kasar na kang arod. Tatang. Ay, usaram kumamat na panunod mo. Ni Anton langan ti pakirelasyonam. Ta sigurado, baro day jay. Saan ko nga ay ayatan ni Anton, tatang? Ni Wilson ti ay ayatak. Anya? Ay, di naksukiren, Ophelia. No ipilit mo ti kayat mao, laksiden ka nga anak. Agyamanak ta nagpakita ka. Kalpasan ti inaramid dagiti dadakkel ko ken ka. Gaput ay ayatan ka. Katnam na maag. Akabaalan nak nga ilaban ka dagiti dadakkel mo. Kuna ni tatang alaksiden nak nga anak. No ipilit ko ti kayat ko. Anya nga ron ti plano ita. Utdam ka din ti relasyon ta. Saan, Wilson? Ay ayatan ka unay. Nukas ta nga ron. Sumurot kan kanyak. Agdanatan. Anya? Sigurado ka iti dayta a desisyon mo? Wan. Tangay sa andak akayat dagiti dadakkel mo. Agtaritalangan. Sige. Intun na rabi. 12:00. Umay naksukunan ije balay. Sigurado ang nakaturog ton dagiti dadakkel ko. Inayadak ti agimpake. Sigurado apa umay itan ni Wilson. Eksakto ang makaimpake ak. 12:00 ton. Inayadak tumatan ti rumwar. Makaamuditan. Sumurot akon ka ni Wilson. Jack ipalubos apag sinaan da kami. Pakawanan dak, tatang, nanang, no naaramid ko ti kastoy. Among kaditer aramidam, ha? Nakitaray kakitin kin ni Wilson? Uray ka di si ka, Kara? Kat saan nakmat ang maawatan? Kasano ngay nulukwan na ka? Saan kayo mat anag kasar? Isung awan laban mo nulukwan na ka. Ay ayatan nak ni Wilson. Patsak asaan nak to alukwan. Makamu ka. Total, adamot panunot mo. Pangaasim, Kara. Saan nak kumamot ababalawan? Talaga nga ay ayatak ni Wilson. Saan mo kumaapanunutan ti panangloko ng tukanyak? Tilangan panunutan. Nasayaat ko matipagtungpalan ti relasyon mi. Alahunan, anyapay ngay ngarod. Kat addaditan. Sangwam ngarod no anyaman ti ibu nga dayto nga inaramid mo. Anya nga taitan ti kunkuna dagiti dadakkel ko. Nabasa dalakid din ti surat mo. Kat nalabit, agpupungtot itan ni tatang mo. Mapakawandak tumot lang ata. Imposible nga agnanayon latan akagurada ka. Dumtang tumot lang ti panawen ang mapakawanda ka. Sapay la kumaa. Nasakit mo tinakam ko a pinanawak ida. Angam mangnamnamaak a maawatan dak tumot laeng. Ala, maturog tan. At dapay trabaho ta inton bigat. Sa dino tinaggapuam? Nagpawitak iti anak ko. Sigurado ka?
Para iti anak mo laeng ti ipaw-pawit mo? Anya ti kayat mo asawan? Makadkadlawa kon Wilson. Siyak mat amin ng ti agas-gastos. Manipod abang, aging ga iti bills. Mapanmat amin ng ti sweldom iti anak mo. Ano sang pailangan ko Ofelia? Agpapaagas namin ti anak ko. Isu akasapulan na ti kwarta. Mangibati ka mat para iti bagim. Kasano no awana kon? Saan kan amangan? Isu nga rod apagyam-yamanak nga adda kay kibiyag ko. Inted na ka ti Diyos kanya, Ofelia. Katsapay lang ko tamaan ano sanak. Sige. Maawatan ka ita. Ngam kita am kumamot Saan mabalin akas to'y latan? Kasanungay, no addan tumat anaktan. Saan ka madanagan? Italaang da ito'y. Talaga matasaan nga may dagiti dadakkel mo dito'y pagtrab-trabaho niya. Amok, nasakit tinakam da kanyak, kat linaksid akon nga anak. Sabagay, kastamot nga minti na ibaga ni tatang mo kan ka. Wen, ngam, oray nga taninanang kat nasakit mat tinakam na kanyak. No umay na kanto sa rungkaran dito makunam asaan nasakit tinakam na kan ka. Kara, among, adda mapalpaliiw ko kan ni Wilson. Anya dayta? Sana la awagan ti anak na, no awanak adumdumngag. Anya? Kan among kadi asyak amin ti agas-gastos iti pagababangan mi. Kan uman anugot kalatan? Kunanamot nga italaang. Gapot agpapaagas ka no ti anak na. Ay, anya kat nga minda ito niya inararamid mo. Paliiwak pa'y. No agbaliw matla ang daytoy a sitwasyon mi. Kat kasano no saan nga agbaliw? Kat si kalatan dagas gastos. Anya ti aramidam? Diyak amo kara. Diyak amo no anya ti aramidak. Ala, agkararag kalatan. Dawatam iti apo nga iturong naka itinasaya at adesisyon. Nanang, ay na, imbagman ta nalagip na kasi narungkaran. Manunabulan manipod pimanawak. Ngam, italang asarungkaran nak. Gaputas saan nakapalupusan di tatang mo arumpuar. Naglibas taklaang. Imbag no saan nga agungat inton agawid kayo? Adda na panan na. Kat inton malumpay sumangpet. Iso saan mabaling nga agbayagak ditoy. Apagbiitak laeng. Nanang, pakawanan dak ko iti inaramid ko. Agawid ka kuman. Agkid daw ka iti pamakawan ka ni tatang mo. Patsyag mapakawan na kanto matlaeng. Ngam, kasano ni Wilson? Amo, talaga asaan maawat ni tatang? Panawa mo ni Wilson. Ada asawa day jay. Bayam ko mga ornosan na ti pamilya na. Nanang? Ada asaan na maornos ti pamilya na. No sumrek ka iti biyag na. Panunuotam ko nga ada anak da. Sige nanang. Panunutak ana imbag dayta ana ibaghayo. Agri-ring ti cellphone ni Wilson. Kitaak man no asino ti umawawag. Nali ti naka-phone book. Ti asawa na. Apay nga tanga umawawag. Kaya, asino ti umawawag? Anali. Mabitla inaksong bata ni Jerwar. Apay amasapol nga umadayo. Apay asaan ko mabalin amangag ti pagsaritaan da. Adda ka di ilimlimad ni Wilson kanyak. Apay anaskan nga umadayo ka.
Saan ka di mabalin amang ngagko ti saritaan nyo? Ikan na kumamot iti privacy, Ophelia. Saan nga amin, katrumbang amaamwam? Maipapan iti anak mi, tinagsaritaan mi. Naskan ka di pa'y amangag mo? No awan ilimlimod mo, awan ko matirumbang apagdanagam, numangag ko ti saritaan nyo. Mabalin ka di. Saan tan apagsaritaan dayta? Maturog takit din. Kaya't kon, tiagin na. Oh, apay asaan ka pa'y laang nga agrubuhan? Maditibagi ka. Maulawak no buwangon na ka. Agabsan takpay laang iti trabaho ka. Intex kon ti boss mi. Kasta ka di. Sige nga rod, agin na nakapay laang. Kabailam ka di agmay maysa. Amang ano kayat mo nga agpakadakmat iti trabaho? Saanan, kabaalak da ito eh. Sayang mat, no agabsant ka pa eh. Sige nga Rod. Ag-text ka lang no saan mo akabailan. Apay nga taan nakalukat ti ruangan. Kan nakasipsip ngat. Wilson! Sa dino ti ayan mo? Ilukat ko ti silaw. Sumragak iti kwarto. Wilson? Ha? Awat dito kwarto? Adda nakaparabaw asurat iti basit alamisaan. Basangak. Dear Ophelia. Pagawanan na kuma. Ngamurayan niya ti araramidag. Di asawak latta ti ayayatag. Nagsina kami kapoy ti nana. Ngamita tanatayin ti nana. Agawidag. Tapnurnusan mi ti amin. Kan para matlaang iti anak mi. Sapay ko ma, tamawatan na iti dahil ito desisyon ko. Ophelia, ulit at manantiag daw iti pamangkawan. Kat sapay la ko ma, tamabiro kam ti lalaki at talaga aparakan ka. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Wilson. Sinukir ko dagiti dadakkel ko, gapukan ka. Ngam kastoy laang ti isubad mo kanyak. Aging gaita, sanak pa'y anagawid ijay balay mi, Mr. Lonely. Mabaina kinitatang ko, numaamuan na, apinanawan naklaang ti lalaki, agapuanan, ti panagsukir ko kadakwada. To'y pagayam mo, Ophelia. Agyaman pagam Ophelia iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, agawid kan. Ket ingka agkid daw iti pamakawan. Tapat tiyek ang mapakawan da ka dagiti naganak mo, nulakit di, tanapudno ti panagbabawim. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged, itinagan nga Ophelia, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.